No, it's yeah. Hello, Nanay Darlene. And good evening to you, to everyone. And it's another evening with the Ford Duo. Kat iti paulo na po kat makikaruba kami pa lang kata kayo sa tinumandayan nyo. Matitug sa mo una din yung title na balong. Okay, makikaruba kami kata kayo. Ayan, katakiti so amin na pong online itata. Na yung pag-review apo, please feel free to message us. No, ti kayo yung mapasama. Pagtutungtungan tayo. Kat Sabado manan, nalpas manan na po itatidug nga panagubra tayo long weekdays. Kat panagiinan na. Siyempre, Sabado kat hanga panagiinan na kanya. Mita nagadu, ti inupobrami. Nagbarbarnisak ti tugaw. Si kamata na inupobram ti Sabado palong. Nagtarimaan ti preno ti motor. Ayan, tapno. Nga, bawal mo. Diyan motor mo ngamin. Nga ti bawal. Kaya nagpipiksa mo ti silaw na. Ang na mo ano muna ko katirabi. 5,000 ti kwa na dahi dyan. Bigat lang, ti pinagmumotor ko mo. Ore niya nga oras ka no, basta matiliw da nga sa bali iti karga na nga silaw at ka nung bultana. Di ikak ti silotin ni ulo ko sa flashlight. Okay, good evening ating Venus, Manang Darlene once again, and of course Charity Chat for short, and katikiti so amanan apo ni Vincent Kyle as well as ngayon, Grace. Bukas at magpakailan pa. Hindi ka din mo nagpartak. Hello na Venus PV. Yan, napartak unay iti panagtaray. Ngam Hi, kabutbutang ta. sirs, pabati. Nora Socolis, Budak. Oh. And Venus Bragas na bangarabi iyo karuba watching here from Singapore kuna nangarod. May sama na pong sonata ti ipaay mo kanya da balong. From Windy City. Pangpatal na iti panunot iti so amin na tao. Aguli magtayo nga rod karuba awang pay lang iti chachat tay kantay gundaway iti may isang sonata kansunan ni John Mark. Here's something from Gary V. Good evening, Ka Emil. Dakan. What's up? Anyway, as I've said, let us pause for this piece. And iyan na natin yung basit, Apo, ikidam tayo. Tayo man nakipulong, kini Apo. Pinito mo electric pan. Lead me, Lord. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord. Lead me all my life. Walk by me across the lonely roads of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord. Lead me all my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side all my days.
feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So please lead me, oh Lord, lead me, Lord. Thank you very much, and please do share our videos para mamuan apo ti kaaduan tangamin no malpasan apo ti nga presentasyon ket mabalin nga ikaten apo ti Facebook due to some copyright notices, copyright issues. Iso nga ikaten da di na o di apo nga Facebook live bagat inikat da nga dagos iso nga hami nga na review no nya ti kurang na no nya ti kamalimi nga dua. Anyway, good evening kadagiti newly joined Glenn Bayan. Good afternoon, good evening ka ken ni nagatidugan na ganditan. And Vicky Rabacaro Services na Embang Rabi Yumanong and adding request kumantay what you give away FDD version. Oh, it has been a long time since ang kinachon data. What you give away. Very nice request kabsat. Iso nga mapatkan ka nga dagos ta may samot data kadagiti paborito mi. Ngam Ilocano version dayjay kanyami FFDD version nga kunada. Diso nga dayto yan apo iti para ken ka ken kadagiti so amin apo nga ulit para kadagiti so amin apong adaan iti basit iti biag nga amunat mangiburay kat kunana nga rod nga whatever you do to your fellow kat agsublinto ken ka iti adadon tupay iso nga no nya ti naramid mo iti lubong ison tumet ti maganap mo. Again, thank you very much for requesting this piece. And of course to Manang Darlene who thought us of this song. Good evening. Igosyot dita ulong ni daldaw makumikum nakairwa mo. Nagpintas pagtaeng mamin tumangat kanyam di kapay agbalaw. Tunggal makwentang tinaganan siya, di ka grupap nga agyaman, aside genti kalibusanan, aniat makunang, nangyat aramid mo, isud maganap mo, taisud timpay mo. Kumari Aprilin, good evening. Isut timpay mo. Aduti na kurapay no taraon awan pay di kapay agtignay. Di tauno na baknang amunat mangibingay putnot ko ng tatang. Tunggal makwentang tinaganan siya, di ka grupap nga agyaman, aside ganti kalibusanan, anyat makunang, nganyat aramid mo, isot maganap mo, taisot timpay mo. Isut impay mo. Apo adun ti messages apo nga nagtaray pa nga to bigla awan ti nasibutan min kadagiti mensahes yon.
sana anyat makunam nunyat aramid mo isut maganap mo kaisut impay mo at tapay panawan mo nga agserbiken apo kadipay mo kadipay mo kadipay mo Okay, kadagiti kakit-kita may lang apo tinagan na yung bangarabiyo apo kadayta kasla kumakin ni apo board member Fred V. Aliling DJ Ichage di ka muna DJ Ichage tatata kanayon mo ada TPS Fiesta tita dumaduma nga ini ti Isabela. Good evening Kenka kuya nga board member Fred kastamit kini ading Rainelin Tabag and Imbag of course yes and paki-extend lang yung regards to me kini former mayor Wilfredo Taba. Good evening kata kayo kastamat kini Manu Felicia who's just online Lorna Cabello says request ka naman dyan dito din nam awan nagkurang anta mga piyesa da ita o kaya Mary Jane labos sila o kantahin mo naman yung long distance nga ayat and Glenn pa-request nga po yung kanta na Kasanuti Mang Lipat by Glenn and Teresa Gamiao apo kabsat Teresa, good evening kayong kakat. Umay kayo tumat guest dito'y Villa Carmen. Ito numalpas apo dito'y studio. Member ti issue member iso na po iti Isabela United Artist. Kabarbaro apo nga grupo nga ingkambi numangay nga mo pa ito opisyalis ta awang mo ti available katakwada nga makimeeting pa lang for the organizational. Kastamot kini ti Aprilin Velasco. Of course, may samot kadagiti nagagata ita. Nagrigat ka no ti net kunana. Buong arot. Signal. Maawata mi tawar dito yamikit medyo narigat mo na. O markin ako sa Wonderful Tonight, Manong June, mabalin, FDD version ko na namot. And Melita has joined. Manang Melita, good evening. And me the Paguyo Bimbo, Kuya June and GM ko na nalaang. So you wanna sing Wonderful Tonight? Ricard Bautista, nagmayat karuba, naglumuyot boses yo. Jayman, kunana ni Nanang. Kunana mayat. Kunani nanang, agsing-singpet ka. Kunana di jay. Wan nga masukatan talanginan. Dati langinan ti wan. Iti ipo. Ipuun kung irugi. Iti man lagi pa na po. Dagi di naglabas. Iti radyo tayo pala angkat di baterya. Nga no maminsan kat. Yapan tayo ibilag. Tapno laang mapagbalin tayo. Dagi tayo radyo. Iti panawan nga elementary. Ak pala amok amuyo tayo ito nga pasamak tibiyag tayo. Idi ta amin tayo kat nagdalan dito. Idi ompay lang kuryente dito Isabela. Idi aming kat agpapada pala nga enjoy. Iti di Bombo Radio DCNC kung kunada ka na napay dagi stasyon. Idi nga ka. DWSI, when on napay dagi DWDY, and other AM radios. Hampay nga uso apo ti FM. Idi panawon nga naipas ngay da ito yung sonata. Ipuon ko nga irugi panagbiag niya kakaasi anak nagkamay sa akobre may palpala isa bali nga ili iti ubing ag amaladaga binilbilin nagtay dinanang
ay anak ko, agsingsingkat ka, tain na kun sa bali adaga. Bumangunak itibig bigat, aging nagausip nget ken lawag, iwaras kun dagito'y matak, awan ka na ng ama buy-buyak. Nuin kam matipon-tipon, nagkakabsat maumumong, kas kamla na laylay asabong, taawan metentay makinpuon. Nuin kam sa jay eskwela, agsasarunu kam nga agkakaka, kas kamla nas pag-asa nga, taawan metentay makinbunga. Adu kami nga agkakabsat, siya kun na nang day di nagrigat, siya kun na nang day di nagsaad, bilang ang mga mangal-alwag. Kapalito ka mga talagang Ama ko na siyang ina. wag. At siyempre, good evening ating Lina. Nuin kang matipon-tipon, nagkakabsat maumumong, kas kamla na laylay asabong, taawan betentay makinpuon. Nuin kang sa jay eskwela, agsasarunu kang nga agkakaka, kas kamla nas pag-asa nga, taawan metentay makinbunga. Adu kami nga agkakabsat, siya kun na nang day di nagrigat, siya kun na nang day di nagsaad, bilang ina nga mangal-alwag. Ako, relate. Tinaltal sa kaibilag ka no din baterya. Manong watching from Singapore, from Miss Lewe, Joe Katalim, Merchant, Coldy. Ako niya, mga nagan nga dito pa ng pariga mo katagiti gagayim mo, hindi na mamao. And may as well, nice choice of song, makaayo, makapaikati banbanog, ko na. And Leonida Nolasco Tabilas, hello po, good evening. Request man na po di ka nagsangsangit from Singapore. And Lina Ballesteros, once again, good evening, ading. And Marvy Sarabia, makapasangit mood ko na na. Kastabot kayo ni ating Venus ko na na. Miss ko launay dahil di dadig makapasangit ko na na. Hello po ang pag-review amin. Mabalintang request, laglagi pem ko na na. Anyati lagi po. Venus Bragas, idol. Parikos nga po yung Dance with My Father Ilocano version. Orayek, mga idol, salamat. And Mark Yunacosas, kailiw ko. Tayo pariyo. Si kamamot, isarong mo naman di Dance with My Father kanong nga Ilocano. Hello Marlo de la Peña Marcos, join. Jayman ada akong biyag ko. Adda akong biyag ko, di mo ipasapat. Nasakit Kaya't na. atang inanang ko nga kanta apo. Wow. From Rose A. Comlat. Yan, and Bonnie R. Cristobal of Ramon Isabel is listening here in Canada. Kung na Canada. Naibagharabing ka, Kapsat Bonnie, and sabi ko tag na nayon lata tiragsak, makikita ka kita post mga lately, ang ko makikita ta sa bali mo ti account nga ayang kon. Ito'y 4 decade duo, karuba ka, tantapay nga naggayam sa iji sa bangir, tayan ta ayam mo. Okay, anyway, dapat islat. And once again, good evening kang kamanang Darlene. Can thank you very much sa hanggapin manaw. Iti nadamag ng Facebook Live takat rumor ko mga maanong ko na. Okay, kadagiti daduma pa apong nga Standbayan ko na Buwan, nag-reply. kadagiti daduma nga adit awat na papanan ayang kay pumapanaw mas safe apo na dito kabal adit kayo balbalayo kakadwa tayo latan. Agyaman naklawan ay manong and ating GMT panang kanta kayo. Your request ko, God bless ko na ni Vicky Rabaca Rosario. Okay, Ramranyag. With love, love you all, Karubas. from Rick Estocapio. Ayan, Ayun, nakita mo dalang tetan eh. Ampay. Apa yan? Ay.
nagadudara na ni waras na tayo. Oy, okay, narugyanan apo iti may isang PDRP project iti local government unit of Ramon worth 17 million pesos apo. Itaket concreting of Pagrangayan Villa Carmen Road and Ranyag San Antonio Road na pwede kita iya nga makongkreto. So sooner or later apo iti mapan dito'y baryo mikit sa anin nga rigat at sangkay nagdalan iti bato no diket puro nga simenton manipot Wow. iti ili nga na ito'y baryo. And that is apo nagagapuanan iti opisyales iti local government unit of Ramon ken siyempre in cooperation with for the Kitubo. Ay, joke lang ako. Awanti pa kaya na nakaiyani na pakainaigan mi dita nga agita nga Pero minapo may garot, iti nagregat pa tayo. priority projects iti nakamotor ka. local talaga mo iso nga isagana to ti bagik nga road nga at least awan di lubak-lubak na napuno ti batbatong nga roadan. Oman na. Oh, Naglaw kang kadarak nga babat-bato nga nagdadaktol. Very nice. So once again apo, agyaman kami iti Magsipido to, jidagartin na ta. gobyerno. Dadakil nga ba to? Hamot unay. Agyaman kami iti Basta gobyerno nagdakil lokal. ni. Kung nagmayaman. Okay, kalkalpas kami tibiding iti napalabas ng kat di ka muna sino nang habak kat nagpartakman ta narod nan. Ngarod kada kiti. Makalunis ka no. Oh, kada kiti so amin apong awanen iti Father na like you. Yeah. Dahil sumarno ang kansyon mi kat na pasagida mi lang nga nabasa. Ilocano version ka ti Dance with My Father kat nalipatak pa yun sino ti nag-request. Anyway, kasta apo kapartak iti messages iti Facebook, iti comments. Maawatan nyo kumapo no dati hami nga mabasa. Talaga mo nga nagpartak. Kan big sot ti panagsangpot na. Hanga may sa apo. Biglang 50 messages, 20 messages, mamimpinsan apo nga rumwar. Chok ko na nawanan. Ag thread back kami, tapno lang makita mi. Nga road, may isang nga nasirip mi nga request. Dito Hindi malatagaan Kenggan at daan na tibut Agubakam ken ni tatang Sana isala ang raman ni nanang Ililinak kenggat magkarite pa Sa akin inayad nga mangyuli kanyak Panagtumuti amag marik na Nukamalang mabalin Nuwadapay panawin Ngayon kang magkibing Ket isala nakakasubing Tay di agpatengga asami weng Tapno may papasko Ti ayat ko ken to'y iliw Nuagririkam ken ni nanang ko Agpaisala ka nakadagos kini tatang Basta unay panangay ayon na wala Sanak tuwet la ibaong nga agpakumbaba Nuti rabiin na makaturugan Magibatid kwarta't pagpungpunganak Ketjak in pagpagaru apanawag na Kamatano ko Palawen nga kaadam Uray may isang adang Apanani ang lelem kaniyak Pilyak kansyon na diyak patengga Tati ayat ken iliw Maipapasko amin ken ka Diyak mas paalang tinumdaan Takas taunay panagib-ibig ni nanang Kararat ko kararang nameblang Nalablabes parang tustusana
Ti pumudno, ti karkararaku, ngem kati isuglim, tay amag nga inayat ni nanang, amok nga di nagtumet lakadgan, ngem apoy patay na, amakasal at pagseritata. Dardarap detek ni labi, matungpal tinapa nagsubli. Jeffrey Lacal, sis Manong, makapalagip ba na kita. Malagip ko, lagi tinaganag ko, nga pareho nga pimanawan. Oh, sorry, ading ko, talagang kasatibiyag. Ngem, amulata mo tanawa. Sige nga ron, sino tagtimplak kape? Ayan, maripripiri po, dumting tutel daw, nga dan tulatamo tan para kapita. Kita man lang. Agasam dat na at dati studio tan on the way. Kat, itatangar nga kanito apo pagyaman namin dagiti nag-donate para iti pa nakaipatadar iti For Decado Production Incorporated Studio. Ito'y Villa Carmen apo. Siyempre dagiti members of the For Decado Production Incorporated headed by Manang Darlene Gan of Chicago, Illinois, Kabsat Kathy Cabal Salvador of Hilo, Hawaii, okay, ni Manang Virgie Domingo of Canada, ni Manang Eileen Flora of Quebec, Canada, ni ading Micaela Flora and Eileen Flora, dagita ka kabagyan, kastamit kini Jeneline, ni RJ Tambayan, and sinupay adagijay ng dad, ni Manang Esther Calibuso, of course, not to forget, ken adu pa apong madina kaya tiyag pa mention, ulit-ulit ay mitakyaman ka na kayo, tatantanin apo malpasan, finishing lang yun, which is around 50% pa kayam. Okay, ela po silera mito sa akat, no, masiri request ko manong June, kung na naikatyak amo ating, tatalagang ang kumakita amin, magpasensya amno saan ko makita kat nakita duman kita sponsor sa kita makit beforehand isuda ti mang schedule no nya ti kayat nga manggagan kat no kaya mo tikas jay i-message nak mo tinasapsapa ati. Okay, Boridek Metrano, malagip ko manen dahil di nagawan nga papangko ko na okay, agpapado tayo laeng tapati siya kat malagip ko launay dahil di nagawan nga nanay ko. Okay, mayat tungaro ti pumasyar ti tayan yun, tamakikape ko yang, and bossing ang more power FDD, God bless ko na ni ano man ti palayo na natin nga Jodri? Ikal, ayan, Ikal of Quirino Isabela, adita kami doon pakasar ni Manang training, ito no September, tiklang mo no niya nga date, jay, ita sa, ayan, baring no si Kamal at sound system siguro di jay amok nga si Kanto. Tas si Kamal tilalan na kanayin di jay Luna, Quirino Isabela. Catherine J. Kini Jason Kines Bakat Katin has joined. Marjun ako sa mga tikimanong kailig ko na amak. And Manong pabati man kinilakay ko, Michael Lee from Singapore, Manong. Okay, good evening, Michael Lee, from your loving wife, Miss Lewi Wani Michin Tukululi, kung nalaapo na katitog. Vicky Delphine, beautiful song, Manong. Thank you, from Italy. Wow, Italy. Good evening, kini ading Micaela Flora of Italy, kini Manong Julito Palakay. Alma Di Guzman Pata, makapailiw ni tatang ko. We love you, tatay. Kung na naman ni ading Alma. Okay, nagatupay apo. Nay, online ni Kapsat Kathy Cabal Salvador, kita ay manlaing this oras, iti parbangon DJ Ayanda. Thank you very much, Kapsat Kathy, for joining. Once again, thank you very much for sharing, iti For Decado Studio.
Doko ko na mo ten. For the Duo Studio. Ading June and Balong, dahil taman na paupawilan ka. Bueno, kumpare, thank you. And Auntie Flores, may kuna na nalipata man. Auntie Lisa, ayan, ay kita nga minta sa bali tinagan niya kabil yung malipata tuloy. Okay, Eugene Tejada, nagmayat data kansyon nyo. I love it. Thank you very much, sir. Ayan. Adupay apo, ket ulitin mi, dispensarin nyo na kami mabasa, nakada doonay. Tauray si kayo mismo, imposible nga makita yun, tayan na datay mensahe. Gusto kayo tag-thread back. Ngarot as requested ni producer mi, executive producer Manang Darlene, tatay kano, paupawilan ka. Ayan, kantaan taman tayo ito from our second album. Dahil tingar po nga sunata, nga napaulawan po, pawilan ka, kat maipaay, kada kiti iso amin na po nga, maminsan, iti naminsan, kat pinawilan da, iti panagabrood da. Kung na dito lakay na, madi ka pumampanaw, sweetheart, iti kalatan, agden na talatan, natangkan tayo babae, dito istorya tayo. Talaga mga inkalikaguman na lata po, tipimanaw, ure no indulin da di passport na kat, inala na lata, inwag tingnan nila kaya na, shh! Adula amin nga iliw-iliw dita nga masapul tati kwarta kuna na dati babae masapul tati agbiag anya mangyari kanya tan ag tiktinik ko ong tati ang malmalam agpaiso nga naragsak ta tintinik ko ong tangag malmalam agpaiso nga naragsak ta kuna na nga manangay ti pagadal dagiti anak ta kuna na Mana. anya nga ro tinapasama kapsat kanya nga kasawa dinggen yung nga ro tinilaon na dati sunata. So sad. Aglinipatan ading ko Jakun marik nga ingka panagdungo Nauma kong nga gururay agpadpadaan Ti isa sang pet mo Aglinipatan ading ko Ituro-turet ko sa empapanaw mo Bidut ti arapaap ko Takay kaya mo men Iti umadayo Paupawilan ka Tagandat kung agden na takuman Sige Angin inwadag nagsamkino na papanam Agurayak hinggat makaurnong ka Paupawilan ka ating ko Paupawilan ka Dagsangga sa takinay kayat mo Umadayo dito'y den na Napanan na mata Di kadua Paupawilan ka Tagandat kung agden na takuman Angin minwadag na Paupawilan ka ating ko Paupawilan ka Dagsangga sa takinay kaya
kayat mo, umadayo dito'y tenak. Umang ading ko alinlipat entan, karing karita waswas entan, ket di nagtukuman subsublyanan, tanalabik sa anak to nawaya. Paupawilan ka, kagandat kung agden nata kuma. Angyan minwadag nagsamkino na, agurayak inggat makaurnong ka. Paupawilan ka, ating ko, paupawilan ka. Dagsanggas at kakinay kayat mo, umadayo dito'y tena. Dagsanggas at kakinay kayat mo, umadayo dito'y tena. Nalpasa kon balong. Madina mo pinawilan. Oh, papati naman po dagiti taga Santiago City ko na ni Eric Natural. Good evening kay Eric. And Stella Castañeda Tabita says here, ayan na DJ kunana. Hello Karuba, watching from Cyrus. Cyprus. Oh, Aero. and abor ka. What? Oh, palakpak manon apo and okay, and Angela Gual, good evening, Kuya Jun and ating GIM and to all Kaarubas kunana. And good evening also, Apo, kagiti amin nga members and officers of the 4th Decade Hong Kong chapter headed by ating Angie. Thank you very much for always being there for us and itagtultuloy ang proyektos yun. Ayan, thank you very much. Kan, siyempre, support tayo kada kami. So nga umatatid tugan apo iti 4th Decade Duo at iti nadungaduman apo nga sangay. Sanga. Sangay. Sangay. May mga sangay sa mga kunan ako mag branches. Of course, we have the 4th Decade Duo executive branch and adupay apo. Mapan ag bangko kunak kumanguhaan. Okay? Okay, naglaing metin ni ating JM kuna ni Maymay. Venus ading kuna nabat napan umismo ni Kuya. No. Na, kay Herson Padilla. Join. So tinapanak apo, pasensya tang kung may parang katakay. Ilawang Clerson. Kapuya mo at luludan eh. When and Island Flora kuna namot dito ni joined apo na imbangarabikin ka manang Eileen. Member ay may sa kating team members iti 4th Decade Duo stakeholders nga haan apo nga mamuma ang mangbibiyag ka na kami mangdead iti swerte. Anapay dagiti aya Dati man makaparayaw man. Okay. Anya title na data amak kuna nabit ni ating Jenaline. Paupawilan ka ate. The song entitled Paupawilan ka. Putim amudi ka Spotify di ka kay iTunes. Actually, it was released last year ang album mi and adun apo tigi matang iti iTunes and nag-stream di jay Spotify and mabalik ko may baga nga it's already sold out. Nabayadan na mo na po internet mi. Umano nga may nga tahunan nga isotek may bayad di sales sa ti iTunes. Thank you very much. Apo kadagiti matang iti iPhones Duwan sa katawan ta internet niya. 2 years nga babayadan na mismo. Aji sales mi apo ti CD via internet iso ti mang babayadan at basit nga savings mi nga mabalimilat ng guyudon. Nunda kaya mi nga gatangan kas kuma iti gimatang kami iti airport.
And Jeanette Pardua Duzon, good evening. Kung na nag-like ni ading JM. Beautiful girl man ading para kini Judy Epihara. Kasama ko ngayon dito Ebihara. sa Epihara. Ebihara. Ebihara. Judy Ebihara. Domo arigato. Ay, apo, taawan sound na. Naluging amin dito yung batog ko na langit. Kung na naman, tanda mo sound na dito. Madamatudo ka no. Oh my God. Okay, Jeman, pa rin mo ba yaw? Okay, san? Para kinipakman ka no, bigat. Sa bali mo, dito yung keyboards, apong oso sa rin ni. Sika man timang pasa na katado. Kami nga Yan mamay sa may pagkarabiyo sa. mga idol, pabati nga po. Hello, Rosalie. Mga dress. Rkamat TJ, talosig, pabati ako. Hehe. Ay, kasta Kuya Jun, kasta mo bakit na naman ito ya, lahat ni ng talosig. birthday celebrant Kabatch ngayon, ko dito. July, sa grupo ng FDDHKC. Thanks, Kuya. Ako na nang di namat imbaga, no? Nya, di gijay, no, sino, po, di memorize sa atin Pagkatawang ko. meeting na no bigatan. Siyempre, every Sunday dang agkikita na kita. Well, And good evening every Sunday also na to magpapalapit. Miss Domingo of Canada. Well, namamuka, TJ Talosig. Apa ya, sino di jay? Kabatch ko DJ NC. Ang dama ni din na minsan daytan. Nag-greet na pang kaiti di unag. Na pang Ay, kasi ay. na pang kamal. Nag... Ah! Ay, na di kanya, may parang mamamot. Hana, pa'y kaskastaak. Oo. Hana, nagkaskasta. Ala kanya. Diba? Sige, Lord, Munak JNC, Mighty Black ka na. Mati pre ko ano tayo yan? Kasi kay ay flavor chocolate. Ay, agor ka mo, di ka mo. Tabako. Aha. Nadawal a driver man, karuba ka na. Nagpinaji ka. Sa mga gasot sa. Arabi yung amin. Black bat. Black bat. Abo talagang aming koreadong pwede kita nga payub-yub yung adwa. Okay Black nga bat Ruda. Yung maray basit, mawat-wat, dagiti tultulang tayo ka aruba. Chumatchatay man with this piece. Saksak. Agchat-chat. May paay, kadagiti Hawaii. Tumisli sa kabal. Napanag, nagpasyal, ejay downtown. Sino kadwa? At nasabat ko abalasang kinit dayak itikan nigit imisem nakasamsi Victoria tinagan ko kinunana inaren ko ni Victoria itinabayan Lupay kasta, di panag na inanusa. Ket dimteng ti aldaw, napalaos ti diragsak ko, ni Victoria inaklunan to'y ayat ko. When naganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal lata ni Victoria iti dinak gemalas ti amin amalas inangaunak ni gasa iti dimteng ti maysa pasaman iti napanak nagpasyar jay balayda Kat. ni tatang na tiin na kasariya ay parang pasensyakan taawanin ni Victorian intaray daytay adik akaroba ano tayo makura musika Awan. Ay ke, daksa sa tibiyag ma. Awan ng Victoria. ay agay nga adik Iso nga sika ni Jenalyn Latan di Ayatemo. Ading Jenalyn. Ingana awampay nang itaray kong kuana.
Si kanong itaray. Nasakit, tinakem ko, itinapasamak. Ket napanak, naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, taawanin tiliw-liwak ni Victoria, ket awanin iti denak. Naglabas ti aldaw bulan kentawen, nadamag ko ni Victoria simbang peden. Dagos ko sinarungkaran, mailiwag ko na'y kankwanan, ngemad gamit ti ubing akaduanan. Kaya't di tate nagpatenggaan, da ito'y kanta di istorya, may panggip kenayat. Nagkuha kamot video kon ta nagsublin tiliw-liwak ni Victoria Sinobliana. Dubitin ka dobliyang madenggen, da ito'y kanta. Dubitin ka dobliyang madenggen, da ito'y kanta. And that is special request apo iti may sakadag iti stakeholder iti FDD Barbaro apo nga nag-sponsor isuna kada kami para kadag iti programa sa na poluan kami seta kan anap iti may isang na udi iti notebooks ayan isuna apo ni Janet Pardo Duzon ken kunana dito ay ating JM kanta mo dito One Friend by Dan Sales. Please isagod ko kini anak ko nga ni Rica. Thanks kuya and ating JM nakita mat nagan mo mo naikurit dita nga mang kansyon ito daytoy iso nga kaarubang ag-fluctuate agbubuya kanya ta 129 142 153 131 apay nagpartak nga agbaliw ito agbubuya. Anyway, as requested adding here this I always thought you were the best. I guess I'll always will. I always felt that we were blessed, and I feel that way still. Sometimes we took the hard road, but we always saw it through. If I had only one friend left, I wanted to be you. Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave a helping hand. Sometimes we didn't care. 'Cause when we were together, it made a dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out, and help keeps me together, and believes without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. One who understands me, knows me inside out, and help keeps me together, and believes without a doubt that I could move a mountain. Someone to tell it to. If I had only one friend left, I wanted to be you. Man itong kabisado, amo mo gaya. Pangitsi lang nga banda. Cause when we were together, it
made a dream come true. If I had only one friend left, I wanted to be you. Someone who understands me and knows me inside out, Taman? and helps keep me together in a dream without a doubt. Sana Jai? Pangalo pa eh. That I could move a mountain. Someone to tell you, if I had only one friend left, I wanted to be you. Wow. Thank you, Talosin again. DJ. Ada tangaro dito sunatan na Paul 1. No daman apo mababati ko mga gayem ko kat si kalata day jayan kuna na Jason nata ngam apo una yan iti news feed ko tatanda ni aga apamot amin yan apo iti mabasbasak agkakabagyan da bay apog pipinir dida nadapay nabasak nga pirmit elik ko ta adu ti lalakim kung kuna na di jayan apo Diyos ko apo kahit ikukwak dagi jay agpaspasin siya dagi tay daduman pero i-unfollow ko dagi jayan apo tapno awan ti makita nga nagalas nga posts aglalo anapi dagi jay kwaya dagi tay mabasbasak di jay nga kita himot sa bali mga bansa ti nakapasamakan apan da i-repost dagi tay murders, killings, oh my god ay agpaspasin siya kayon ta i-unfriend ko dagi jay ang mga unfriend unfollow lang tapno napintas tumantimod na siguro sa follow isudan ta kasla nagtagsin kami ti makabasa kadagi jay post nga negative hangko ayan sika ngay palong ano ti kaya mo Pakigreet ka no ti 150th birthday ti Canada Bayaw. Ano naman? Of course. Nagkapukin ni Pretty Mrs. Natinan. Nabukaw anyway 150 years iti Canada na po so naimbag ay naragsak nga pa nagkasangay iti nasyon nga Canada kat ni manang guto tayo pa lang po na ika 25 nan sa ngain na post ito yan ni manang fell pakikan tayo man the beautiful girl kuna na 53 times na nga insendan okay Anatin na rigat nga i-search batch TJ hirap i-search ko na naman ano da i-search ko na di ka mo ako Versace and the Flora na patay na jay beautiful girl masaya malichan wherever you are I knew when I saw you you would open the door I knew that I'd love again after a long, long while I'd love again hello I turned to go but something in your eyes left my heart beating so I just knew that I'd love again after a long, long while I'd love again where you comes that fell was destiny's game when it finally came on I rushed in line only to find that you were gone wherever you are I fear I might lost you forever like a song in the night. Know that I have loved again after a long, long while. I loved again. it was destiny's game for when love finally came on I rushed in line only to find that you
I'll search on for you till all of your loveliness in my arms come true. You've made me love again after a long, long while. You love again, and I'm glad that it's you. Beautiful girl. Bagang mag-live ta. Ko yung baga, pero I'm sure handang nakakonect. Sabi ko ma, tanong si Asinuman apo, ti nakakonect dito unag, at isarting ko mapalang apo, itag Facebook ita. And anyway, kadagiti, once again, that piece, kat para kini Judy, kadwa ni manang ko itata sa Jebalay na di jaya, Japan, kat numasawal yung apo, tariman iti plancha, 84 decade do lang apo, ti kontakin nyo, at yung manariman, tartariman ti plancha, tatay ng taksang gas at abutan ko na pagbalin dito may isa. At yung may isa lang Apay tinapagbalin nga, ko. apay di ka mo. Di nga rod. Sa bali mo, dito may handle na. Okay, nga rod, may sabi request. Sino din nag-request ito nga song? Siya lang. Ano tinanong kita mi dadyo yun? Di pinapugtuan ta. Okay. Nang kuman ading and balong Ay, sige, ko na ni taga lang. manang Eileen Flora of Quebec, Canada. Kat masurut. Ayan. Dito lang nga po tibentahin may sakang stakeholders ti for decade duo. Tanong makakita mi lagi tayo request da. Siyempre, gabu tayo suda di mga subsuporta kada kami. Ay kat patgan mi nga dagos. Pilitan mi nga kantaan. Ayan. Iso kano ka po ti iti for decade duo. Porta po kadagiti proyektos mi. Nga rod, para kayang kaman ng Eileen, kan kadagiti so amin ang apo nga mamati unay, nga haan nga material nga banag, apo iti mangpabaknang, iti may nga tao na diket, iti kinaadda, iti ingungutan na iti biyag. Iso nga no single ka, ay katangko unay nga nabanang, kasla kanyam. Ang kanabanang nga umot ti ipatpatag mo. Iso tanong mako nga nabanang ka, dapat dati kataktak ko na yun mo ti biyag. Iso kumatang kan. Adid ta ni ading Jeneline, Jera. Hindi pa nang logom kinati Jenny. Ay kanayon na amin. Tungkol. Kreto mo ti Jera. Ngaro! Talikod ang kinabak na. Kurang natin ito lang. Kot bumak na. Pwede ka prod ka. Tayadot sa nikwana Ngamitan ta at ka Awan guswek no di sika Swerte akon kuna Takanay kapabaru Ngamiti kalikagong ko Sikat imbak ng po Bisong tabibig mo Arak iti arik ko Iayak nga impay mo Balitok apuro Talikod akinabak na Nuisot ka sa mo Ragsakit na sarak ko Itasidong mo Okay, request All My Life Idol by Pretty Mrs. Romero Laarni Nano and Raycard Bautista. You're All I Need, ading JM o sikati masabol na kano. Talikod akinabak na Uwis kasukat mo
ket nasaraku titasidungmu. Only you make all this world seem bright. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you can make of this change in me. It's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only. Only you can make of this change in me. For it's true, you are my destiny. And you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. One and only you. Hit back special, Kaaruba. Oh, sublihan ang tayo, di sonata, hindi napalabas. Legto-legto ka naman. Yanda. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I looked, and there's Mary, hair of gold and lips like cherries. The green, green grass of home. Yes, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's the old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I wake and look around me. That four gray walls that surrounds me, and I realize I was only dreaming.
There's a guard and there's a sad old padre. On an arm we'll walk like daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me in the hangs of the old oak tree as the lady beneath the green, green grass of home. Apay, blurred ka nung magdang. Okay, try to refresh apo da kita. Pagbibuyaan nyo, dito ay bigat okay po, may problema. So, agtutuloy po. And good evening, Katagiti. Actually, we have 160 viewers as of now, and 585 comments, 511 reactions, and as of ano orasan apo agtutungtong da dijay message yan. So nga madi kami makakamatan. Haan nga buffer kanyak no daduma ag nagtulaing ngem man mano kunana ni Bayaw Joseph Agtarap. Ngaruda kaaduan apo nga nakita mi nga request ket deti nga sonata. Kat ti mensahe na kasanunan tupay nga may parang ti panagayaan na. Kasanon tupay nga makasingir isuna no awanan iti agsapa. No awanan iti bigat. Ngaruda. Na, sa bale. Sa bale tingnan niyo. Awanan iti bigat. Sometimes late at night, Sumala ti Mayat. I lie awake and watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the lights, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she is my only one? And if my time on earth were through, The defects. she must face this world without me. Is the love I gave in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? Tigan po isak mo apo. Ay, Sigara mo karoon si na Kai. pukaw ka mo dun. Who never knew how much I love? Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made a promise to myself, this each day how much she means to me. In avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, will she know how much I love her? Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on earth were through, and she must face this world without me, is the love I gave her in the past
gonna be enough to last if tomorrow never comes. So tell that someone that you love is what you're thinking of if tomorrow never comes. Hindi kaya't timaturog ng may mesa. Super. I don't like to sleep alone. Pakindot ka. Stay with me, don't go. Bartak na bartak sila. Talk with me for just a while. So much of you get to know. Reaching out, touching you, living all your worries all behind, loving you the way I do. My mouth on yours and yours and mine. Marry me, let me live with you. Nothing's wrong when love is right. Like it said in his song, help me make it through the night. Loneliness can get you down when you've got to thinking no one cares. Lean on me, And I lean on you. together we will see it through. No, I don't like to sleep alone. It's sad to think some folks do. So I don't like Hello, tol. to sleep alone. No one does. Do you? I don't like to sleep alone. Don't. Do you? One of my favorite song, ang galing nyo naman, Mercedes Pradesas. And Maymay, naglamuyot ta boses yung ating JM. I love it. Alain nyo kantong agkantain tuno agkasara. Salamat. And dalin, no last ko tabilas, request ko man nga kantay datay Guryu Iti Rome, Italy. Kanta ko makin. Ano da dyan? Request ko man ti kanta ko na. Nag-request nga din naman bagaan niya nga kanta. When are dedicated to Goryo of Italy. And Jeneline says here, kaduan kan ano kaya mo ko na namat keng ka o talaga. Sikan natin na kaduan na matulog. No, nangyagama dyan. Ading Jeneline, ore no madi tayo nagsasahara kiti nagawid ka. Supay. Tatila at damang napanam. Yan mo ha. Tila da sige beach itoy beach di jay post it jay selfie ditoy sa basabali ti kadwana di na kami nalagip ngayon imbitaran pimanta iso nga kasta unay ti sangit idi luluasit ni jan idi agawid kan nga
Nagsarsara. Naimbang karabiti amin once again kadigiti kasangsangpot na pelang apo kadigiti manarimaan nga ginina naimbang karabi apo kat ati programa tayo ket napoluan sakbay tintay pa nagina na makikaruba kami pa iso nga agtutungtong tayo apo ang kayo agungot no kami mabasa da kita mensahe yo tama umon nyo maawatan nyo kuma 723 comments apo kat madimi kaya nga basahin. Hello, Alan Leon. Oh, request naman tayo yun niyo. Oh, anak ko na da. Kadun pa tayo. 7-6. Kano, sige nga rod. Oh, kaadwan nga most requested song of this moment. Okay nga rod. Play. Sikap mapagpanunod ko manipod pa'y datat nagamam mo uri pa'y kasano di pa nangiyaw-awan ko sikap matagtagainag ko Nagrigaten di kasasaan takas ken kaddan asawa Gemjak meten mapawilan tuirik na Ket idin imanugutak asikaken siyak tay asarak Amuklatan nuanyat mapasama Mapantajay 7 seas Tanan namin tani ayan Idatun ko to'y puso Bagiken karuan Mapantajay 7 seas Tagpapastat ragsan Rignam kenday to'y rignam Isudat nagsabat Inga na kaanong ata ama ilimita Di ka na yun na panagsinarata At dan amak kong amangan wata makakita Ngayon na labas met iliw ko ken ka The Bee Gees Nagrigaten di kasasaan takas ken kaddan asawa Gemjak meten mapawilan tuirik na Ket idin imanugutak asikaken siya ay agsara Amuklatan nuanyat mapasama Mapantajay 7 seas Tanan namin tani ayan Idatun ko to'y puso Bagiken karuruan Mapantajay 7 seas Tagpapastat ragsan Rignam kenday to'y rignam Isudat nagsabat Mapantajay 7 seas
agpapasta't ragsak. Riknam kenday to'y riknak, isudat nagsabat. Okay, kabiyaran nga po, ti pa nagbasa kiti-kiti pang ablaaw yo, kat nagtimpati balong, and ala ka, di ka unay nga mag-awa mo dito eh. Okay, to everyone, kiti-kiti so amin na po nga naanos nga nagbibuya kata kami, thank you very much, ket no dumanon man nanti duwa kasot ito ket madi kami managsardingan ngem no 181 akasata makikita kagat dandani kami pumakadan iso nga do like and share our videos karuba tapno umadu ti makaamo ada ti programan ti For Naked Duo iti Facebook kita man lang iti teknolohiya tayan ako nami idin no radyo ay kat limited lang apo iti makangag ngam no Facebook adu apo ti ay buya aglalo kadagiti adi tabalasyo tao ta ating oras ket mamati kami nga panagiinanayo isong adda kami para kada kayo tapno ure pagbatit ket mapaisam da kayo okay na ibang rabi kin ka kapin ta pasyon ayan and Chel Mateo says mailiwa naktuloy tay inayat ko nga karubak manong June kunana ni Shell Maria Arlene Ancheta sa pakikablaaw man manong damanong ko dito Villa Carmen Arnel Ancheta family ken Tauya family from Maria Arlene Ancheta. Oh, kabagyam kayam isuda. Okay, good evening kada kayo amin. And great voice ko na ni Torate Aurora. And Jerry Foronda, wow, thank you. And ading PHS is maka iyaw awan parikot mga idol ko na agyaman unak-unay karuba ko na naman ni Maymay and Rodrigo Dorigo Mendoza uri ko lang malagip tay impatarakan ko nga kalding salamat apo ko na ni ading and more greetings na-share ko manong ko na naman ni ading Mark Jun Acosta. I love you both. We love you both. God bless ko na ni Rodrigo. Okay, we love you too. That's why we're here for you. Eugene Tejada, thank you sir. Can adding John Mark watching from Hong Kong. And Loren Libao says, thank you manong. Ken JMT, panang parag sa kiyo kada kami. Ikat panbandog mi, lalo na kami nga OFWs. Well, that's great to know. Pagpagnaan ti panagkankansyon mi, ken panagpipuyat. Ken syempre panag-prepare iti gamagamit. Sheila Abiang Margelsberg watching from Germany. Manong, nice voice manong. Wala na. Thank you. Manen kuya, iti oras yo. Nagisayan ti iliw ken panug mi babaen ti sonata yo manana. Thank you, FDD. Have a restful night. Ating ko ken balong. God bless to all. Kuna ni Manang Eileen nga makin favorite iti sonata nga na Paul 1. Faithful Love. Ngarod, ingana makita mi apong ado ti tumtum ngeg ket marigatan kami nga po makada-kada kayo. Isong ay tultuloy mi apo ti komansyon para kada kayo. Ngarod, may isang abanag apo tapno may adayo kayo ti sulisog. Agtultuloy kumati pa ng suporta iti For Naked Duo. Babayan ti pa nang i-share and like iti videos may. Kaya't talagang narikat nga iwasan ti sulisog nga kunada. Isong amnod da kayo iti aruba. Makikaruba kada kami. Malikli kanyo apo ti sulisog. Sulisog nga kunada. Sulusog kuna mo. Dati ngarod, kanjonan ni John Mark. Sulisog. Mati kabisado na ito ka. Siya ako. O sige. Pagkat ngamin na tiyak nalipatan, day di na'y dundo mga aldaw tinwa a puso, nagsingalot ken naglinailo, ngem iti a pagdaratmat, nakasara ka ti barunga ayat, ket ti kariken sa patam, namin pinsan mo pinunas.
Siya sindot mangipagaro nga ti ayat mo ket narukup. Siya sindot mangipagaro nga tapuso na ubud. Ngem apatek kumang ni ayat asinangal ta. Di mo kumain palubos nga nagbalaygi ni suliso. Apay kan ngamin na siyak nalipatan na idinay dundo mga aldaw. Aldaw ti duwa a pusong nagsinggalot ken naglin na ilo. Nganiti a pagdaramat nakasara ti baro nga ayat. Kati kariken sa patam namimpinsan mo apinunas. Siya sindot mangipagarup nga ti ayan mo ket narukup. Siya sindot mangipagarup nga tapusong ket naulbud. Ngem no napatek kumang ni ayat asinangal ta. Di mo kumain palubos nga nagbalaygi ni suliso. Siya sindot mangipagarup nga ti ayan mo ket narukup. Siya sindot mangipagarup nga tapusong ket naulbud. Ngem no napatek kumang ni ayat asinangal ta. Di mo kumain palubos nga nagbalaygi ni suliso. Siya sindot mangipagarup nga ti ayan mo ket narukup. Siya sindot mangipagarup nga tapusong ket naulbud. Ngem no napatek kumang ni ayat asinangal ta. Di mo kumain palubos nga nagbalaygi ni suliso. Di mo kumain palubos nga nagbalaygi ni suliso. Dahil tangarod, apo ti sunata na bolwan. Sulisog. Sulisog. Anang ka dede longganisa? Suri. Ay, sulisog. Tawag din. Surisaw. Ay, nagbayag mo mga pinanunot. Siyempre mo ta. Ay, surisaw. Surisaw. Nga road, rumabi insan. Kat bumababamot tan iti Agbaybuya. Agbaybuya, 154 latan iti naudi nga agbaybuya kanya ta iso nga mapantan samot tan ti pumakadan balong. Kaya mo? Nga roda, kadagiti so amin na apo nga naganos wenno nagananos nga mangkadwa kada kami kabayatan tingkam panagtayab iti pangatangatang all over the world agyaman kami kada kayo apo ket sabi ko ma tauray no apagbiit apagbatit ket nakisayan ti iliw kada kiting ingutin nyo iti Pilipinas ket dakalaban nagapo deta no kasta ti maited mi kada kayo iso nga
namnamain nyo apo nga iti mabiit nga kanito basta ag-follow kay lang apo itawol ko tapno maman yun o kano man iti sa parang nga pa nag-Facebook live me kaya agkakadwatan tumanan nayunan tayon to iti rekados na dito nga programa tayo agpa-premyo tayon ton dati na ayat apo nga nag-donar iti premyo isong antabayanan nyo kaaruba agpa-name that yun kami to, agpapugto kami iti datdatlag nga banag, kas kuma iti anya iti paulo na dito nga sunata, wino sino kim mansyon, kada ito nga sunata, kas dito, ti Nagregat tog birok no sino nga pamayami, ba? haaman, partakto, kas na makita nito nga lalay nga, apagdarikmat, i-text da, doy, Juan. Sayang gilod. Um, Nagngina ti load ti abroad. o sige nga, dito ilat tantuan, nanya ti managparang tutas ito mga bag. Wala di siyempre makita mo na sino mo na ka. Gayam sa may bagat at tenga narigat, lukon nagsamutan. Atid daw. Aya. Daw. Atid daw. Nga roda, akas sa pamakada nga sunata mi apo, may paay iti. So amin na nababae apo nga nasa pagriing. Agitay talaga mga alas 4 pero ti parbangon kat siririing dan, umano sumanuyaab ka magriing ti tungtungan. Kada kiti nasa pagriing na ridam nga kunada nga nagtiraw kan ni manok kat bumangon dan ta sige opera to'y labadito'y labadita. Kat kada kiti babae nga nasa pagriing kapo iti may sa abanag dahil ito'y apo ti kat para kanyayong laang. Good night everyone and God bless from the 4 decade to music nakaisaganan iti pamigan waranay dalimanag madlaw mulatan ni babae madlaw mulatan na pagustuhan iti rabii nasapa aglaba nakasalapay ngawan pa'y ni ini ubraen na amin sira nagsaksak daydayan Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin. Tipit, tipitin, tipitin, chiring, ching, ching, ching. Madlaw, madlaw ni babae, di na maituling pasamak na dirabiin. madlaw mulatan ni babae madlaw mulatan unay pamintuada idirabi agbalsig pa'y ti kayo agpastor nuang sa agarado ubraen na amin sira nagsaksak daydayan Lalarin, larin, lalarin, lalarin, larin, lalarin. Tipit, tipitin, tipitin, chiring, ching, ching, ching. Madlaw, madlaw ni babae, di na maitulin pasamak na dirabiin. Apo ko na iti sobrang mga torturog ka niya. Napuksi mo rin parang Bil. madlaw mulatan ni babae madlaw mulatan unay pamikluda idirabi naladaw agriing agpakpakang ken aglibilipi pwede nga agsauag laladot nga magdaydayan kasano? Madlaw, madlaw ni babae, di na maitulin pasamak na dirabiin. Ngarod karo ba? Once again, dito mano yung John Serialas. Ken ka na kaniyo John Mark. Pastor. Dito lang po na kurapay, nga kubo mi dito Villa Carmen, Ramon Isabela. Kat kunami, good night and God bless everyone.
Bye-bye!